Yengbi puno pu Saratchandra Sharma say second pek news Agenda Manipur taram nok sari kasi Agenda Manipur ke topic say is it fair to blame civil society organization and the kimaroina keep ki karigi achauba campaign ama leigiba election gi hek mangda aduga election dana inner si maroina BJP naga ka gi baswai se ketang praja miyam haiba tai chumni mun pungang rakpa maswai civil society organization gi achauba responsible level to e aduga taseng harakanda responsible low to si masi kaya natragna blame to si masi taseng na kaya fear oini aduga taseng na election ga Manipur to when election comes issues sing se connection se koina sum urak pada ho khiba sing kari singi history phak pakan dai batai connection se tok to ba aduga handak su connection to doi phim duni natragana BJP sarkar na kep ti su tawni ingani tawadabu Manipur gi interest sokpa Manipur gi thabak khoi am tawroi haibagi ingi bajala haibagi matangda kanajan batanjani loin lengjin bidibage singdi ayer thang phambiri base Ningthouja Lancha Convenor notice forum for Indigenous People ne yana ojan job taram nok sari Ningthouja Lancha gi oi de lengjin bidibase Hemanta Kumar Nigomba itita Sanaleibak ne tamo Hemanta su taram nok sari aduga tamo Hemanta gi hek oi da aduga hek yata thangna phambini jari base Yumnamcha Dilipkumar Convenor JCILPS ni aduga main pek kisu convenor nei ai tamo Dilipkumar su taram nok sari yanan base khara yeta khara extreme right ta phami bai ozan lancha dan lakchap tai oja kaman khan bi taseng na vote ka ba BJP ka gi ba swaida kep ki kari gi achauba campaign lei gi bagi yam nang na haiba tai praja sing kari sing kari none civil society organization sing to bi sibo ka haiba sing kari sing adu karim kanda mayam na kari gumba civil society organization sing ta sing role iro log di ga hairak pada kitang pungning nungai taba natragana EBM da tawgi thabok ni vote ki thabok ni akhoi na madu ka su senru bungam di ga in thamining bra kamai thamining ge Miyam da koina main pack na aduga maruina madugi matung da lakhiba Northeast Forum for Indigenous People adana handa aikogi Impal da tang amadagi na tang ahum bau April da pangthokhiba si siengkhiba masigi feedback si anum laibrana khali maramdi kanagumana hainai aikogi handaki election sina CAB gi Citizenship Amendment Bill gi referendum oiramba taragadi mai thire kaina okay madudi yamna madudani akoina nungai base kariguma referendum oiramba taragadi koi people na win tawre maramdi out of 7,54,573 inner gi aru outer gi 7 lakhs muki maya adal laidiba sigi akoi total vote BJP na inner da fangisi 2,61,802 aruga outer dana 2,89,000 NPM na phangi base it's not BJP na phangi base all together Manipur gi chingam sum tam punchla kanda hardly 5 lakhs khaktani aruga laiba poti remaining asagi lehori ba 5 lakhs muki pot se nearly say around 10 lakhs kumbadi against CAB lain lepak patawani oi batargati aduna ngasagi lehori ba BJP ne traga CAB gi mayok te lepi ba miyam sida another polarization to gibanina akoida lairibasi India gi saong si Manipur so dum lai aduna maruina lairibasi first national party ani congress samsung BJP gi polarization to gi poshak ama aduga regional party ga national party ga ani gi marakta either alliance loba nataka polarized toba ani gi saong ama aduga hojik Manipur di regional political parties singi magi position aduga as kano se maruina inner di khra hena mapung phade aduga kanugi outer di NPF ki oina ethnic voting haibatare ethnic voting gi chance yam wange aduna tasengna akoina takre some of the candidates magi community gi interest manifesto the fongi hydromayam na claim to bobo yaw aduna laiba politika no haiba matam da akoina CAB gi laiba miyam gi stand to di hoji power lai akoi gi lengde maram di Manipur gi miyam 10 lakhs henbana nataga voter 10 lakhs henbana hoji su CAB gi against the lady ibsd handaki election sina yamna mayek senge aduna hoji akoina hajiningi badi akoina any akoi gi sociological characteristics of the voters se akoi election gi matamda hana hainagi ba
over a long period of time makoida laiba aikogi electoral culture haibatare madugi culture du aikogi khudakta hekta aikogi political influence nataga khudakta hekta laiba agenda singsina makoida karai bawbada madugi kuyom du lanchal lakanda makoida changjan bangam bage habigi question duni maramdi kegino haibada india gi oina aikogi voter aikoi manipur da su khud maru oina single lamdadi ethnic voting gi kanosi amna kanbani na BJP na hajin mangamde hardly kanoda akogi maduchu yam sengna haiga di haibadi phajadi adubu ethnic voting da anamba BJP gi chuchat khibanu male outer dadi agu inner dadi hairi ba posi lakpa matam da individual gi voter amagi attitude adugu magi opinion se leiba matam dugi local issues sing karai phawbada madu lanthoga na penetrate tor kan mabu hongan bang ngambage haibagi achoba question nama lai aduna electoral behavior siga aikoida leiri aikogi miyam the election si the lady historical death aduga cultural death sociological death ase aikogi voters in the cry about the yorubage haibado madugi wahang duni aikoina hanga kadoripse aduna yamna aikoina masida nainaningai oribadi handaki election du mayam ure aduga india da su ure maramdi aikoina ujaribadi kaino haiba matamda election ase more like a ritual tasengna democratic process nataba ritualistic oiba process amakakta mayam tongnai haidena pangtogda toba mayam tupi umnai mayam phiran paine na pangpai da paiba aduga tasena mak maduna aikoida laiba ngasagi yamna kiningai oiraba aikogi yamsena religious extremism maybe Muslim or maybe Hindu madugi extremism mado Hindu extremism nataga religious extremism duna state ki power munarak pasini India da khwadigi kiri base madugi factor duni akoi awang no poklam dam su lakpa matam dadi furup macha ojariba indigenous people oidiba miyam sigi laibak ase masida akoi yamna akiba akone haijagiba tasena mai akoi sida karamba safu ma lakadagi hojik makogi first puthokadoriba 100 days program the CABC soidana yaurni haire adu itadi people si kamaina lepkani aduna hojik tasena mai akoi na tamjaningi ba wafam di kaino haiba matamda UK gi guardian da phong gi ba akoi gi kanodu da India gi hojik la iba pot sidadi in world la iba democratic country achawa singsigi akoi gi kanosida marakta populism da haibadi irang da natagi ithakta tawdan chapa populist culture da democracy ase lupsan gi base india na ahan baleba oire haidana modi na ka matam da phongi Modi's India say a new language of hate ni haidana anova akoi gi kai hatare anova akoi myam che amana amabu kano yengthina na bagi machak ama sagatpa aduguma india ma poe haidana su admai su thami aduna hojik lai akoi ni yenga dori bidi kaino haiba matamda hojiki sorry guardian nati Washington Post aduna Washington Post ta hairiba India gi democracy se populism da num chatkadra mayam tongnai na pangchat chatpa agu taseng ba akoi lan chai marak thatna kitang ate teking kitang opponent tang sektu jage aduga mathang rong dong lak jage aduga madugi dam to phajana khak chalaga thambiu haib tai lan cha holio thot ta tamo Dilipkumar dai lak chabda maroina men oina hojik tawrisi civil society organization kari nimpun bungang abdu sum tai sam na ra kana madu ne hektamak civil society organization kari gi office ta kaida laktana yam asaw budumukti ubudi phangri but still mi singi thamoi de wakhal da haib tai handa kisibo citizen amendment bill gi matang se hojiti modi web pu haibu hai national media sing kaina haibdi modi tsunami hai sam na ra kana handa ju en karamina tawdo manipur gi sit ama ani kawa ka da budura I khambada ka suyam na ka su impact sarkar sem matra sem da impact pi badi mudai du like ngamdok di mande but toy masong yes karim kan da BJP na kan citizen amendment bill se pass tawnen toromba lok sabha da pukulakpa rajya sabha lan bangam ki taba in case mathang 2019 da sarkar pai ati sungoi jodna CAB in ne se yam chauna yam phongna manifesto da mogi sankalp patra da yaurobani vision ko manda haiba tai maswai se karim kan da akoina mayam sung citizenship amendment gi bill gi matang ki election mang yam ka hana campaign ama leihibani na people's outright rejection ama ugadrai na panaram mani manipur da adabu sonamai duna kan gi bani khangde amani khangde natraga oja lan chan tak piriba hojike leriba election gi matam saida issue sing tuna krai mabu changan mangami public ki mind da voters sing mind hai cha so wang am oidai bani tawdli ko kamai thamining mase khoigi Manipur dadi lairiba miyam siki magi oba tongan ba opinion phongdokpani ko maduda ko blame tawbo thedokbo leite miyam gi apam badani ada aikhoi gi maigei dagi se manpack na CAB gi issue sida yamna mangjin thana miyam jiga punna changchin minai ada aikhoi gi stand yam clear oi
yam clear way habadi CABC at any cost sanaba sunga yaroi mase total withdrawal tawdabni habase sigi stand sidi aikoida election gi mamang sida miyam dagi opinion miyam ma pire session miyam ma pire election sida appeal tawhanningi election si yauksal haning bani adu boy koi CSO gi maige dagi di aikoi electoral politics ta saru yate adu electoral politics sida di aikoi singsan birakanu habisi te koi gi sam clear obe stand ni aduga iroina election gi hek mamang sai sida koi ganu gi oina main pack ki oina koi press conference tawraka public ta declare tawi maramdi main pack na sangsalami ba CB 2016 की बिल से मसी इंडिया दा मसी अखोगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा सनब सुnya यारो है हाइबसिमा याम क्लियर कट मसी की स्टैंड से कोई याम चेन लवी हाइबा मदम उडली अदगी irrespective of political parties को कांग्रेस वगैरह CPI वगैरह कोई बीजेपी वगैरह एनी पार्टी वासुंग नतना कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो दसु जिगी कनोगी मतंग दा हापई मांगने ऑल इंडिया की एनी सिटीजन ऑफ इंडिया से मखोई से कनो दा NRC दा रेस्टार्ट तबो याहनगदबनी NRC दा चनगदबनी हाइना हाइबा सही सिदा मधुदसु अखोई दुम ऑब्जेक्शन तवी मरमदी हाइरिबा लॉ ऑफ असाइलम की मतंग सिदसु मधुसु दुम अखोई दुम अपोज तवी अदुना अखोई की क्लियर कट स्टैंड अमा याम फजन पिजगी मेन पैक की माइगेदगी अखोने संजल सी शेबी की मायोक्ता अखोई चपचाब स्टैंड अदुम लेपी अदुगु लोनना लॉ ऑफ असाइलम की मतंग दा कांग्रेस की मैनिफेस्टो यावरि बसिसो को याबंग मोय अदुगु एज वेल एज अखोई की कनो की मतंग दा सिटीजनशिप की मतंग दा कांग्रेस ना ऑल एनी इंडियन सिटीजन अमा वो हैक द सिटीजनशिप पिगदमने हाइबसे मसी याम बैक ओइबो पोनी मसी क्लियर कट ओइना करम कम्युनिटी बु करम सहीदा करम मफमदा कतांग का डेडलाइन अदुदा लाकपा खैदी इंडियन सिटीजन ओइना लौगनी खोकनी हाइबसिगी यामना क्लैरिफिकेशन पिगदमने हाइना कोइना अदुना हाइरिबसिंग असि अखोई याबंग मोय हाइबसि उलिबसे मसीगी इंडिकेशन सि मियामना दुम खंगम थोएना लौ हाइबदी अखोइना मदुदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दा अखोइना एक्टिवली पार्टिसिपेट तौदबना मरम ओइरकांदा बीजेपी दा वोट पिगनो कांग्रेस दा वोट पियु अदुदा CPI दा वोट पियु नत्रगना रीजनल पार्टी दा सगोलो हाइबसी दा हाइबम थोक्तेना कले मसी अखोइ मदुगी पार्ट एंड पार्सल मिमी के पामबने डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी फेस्टिवल अचौवम ने अदुना मागी मागी पिनिंग बत गादु दुम पिगिबा यस कैंपेन चथगी तवदबु थादगनु नत्रगा थादउ हाइबकी करिकुम त लेगिते हाइबे अदुदी लेगिते अखोइ गो क्लियर कट स्टैंड पिजगिबनी अदगी आइना पंजनिंग मसु ngसागी हंदकी इलेक्शन सिदा मियामना करिगुंबदा मसी अखोइना ताखिबदा न्यूज एनालिसिस तको न्यूज एनालिसिस ता अमुकक ताकी हंदकी इलेक्शन सिदा करिगुंबा बीजेपी ना माइपा अबोइदी मणिपुर की पीपल ना CAB यारे हने लौगनी हने मदु नते मसी प्लेबिसाइड नते हंदकी इलेक्शन जे इट इज नॉट ए प्लेबिसाइड it is not a referendum on the topic CAB the yes no pina banate ba BJP na ka bai se amorom dai publicite na referendum ki type te logo langani kai haidro su CAB du oina welcome to hai gi area du langani adu masidi kai deno da India gi electoral system je masidi reform tawdam ne na huji hana sahi ka da gi laudan la ko masigi electoral system jina maram oira kanda huji kari ba ojaran jana phangi ba 2,61,802 sibudi kahau da basing sina haidi magi BJP bu yada ba kangbu jina 4,92,771 phangya ba अदो कहौदब सिंगसिना पुंजल मतमददी बीजेपी यानिंगदबन मसिंग हेंद्राइबा तो अदो इदि मसिगी सिस्टम जिना बाय पार्टी सिस्टम हाइदना लाइतबगी शेयरिंग येमरगदी अदुना शेयरिंग सि खजि तौनगिबदुना मरम ओरगंदा मल्टी पार्टी सिस्टम जिना एखोइदा मसिगी फॉर एंड अगेंस्ट से सबसन काउंट तो ngमदबनेबा अदुना दि हजुगी लैरिबा बीजेपी न कार्य हाइदना सु CAB यादना थागतपनी हैन लौबदी लानगनी अदुना हानगी अखोइन पिजगिबा मेन पैक ना अमसुंग अखोगी CSO की माइगेदगी पिजगिबा स्टैंड दुदी याम क्लियर कट ओयन लौई मदुगी स्टैंड मतुंगना मियामना दुम खनबिगदबने ओके थैंक यू ए तावम त लक्सके तावम त मरोइना 2017 दा शर्मिला से सरा हेन बतुक तो कांदा वोट लेपी अफसपा की मायोक त लांथेंग नरकपिनी शर्मिला का दबसे अफसपा यारे हेनका यार बचाला का हाइना लोगों से लानगनी रेफरेंडम मधुगी एरिया दु नते तसेंग CAB की मतंग सिसु हंदक की बीजेपी न कारी से मनु इनर दा बसवाई सिसु प्रजा सिंगना CAB सी यारन लोगी रेफरेंडम से लानगनी स्वाई सुमाइन उबम तोक्ते हैबनी समय कराय दनो मणिपुर दा 2009 की करेगी संजित रविनाई करेगी केस इंसिडेंट मैम येंबा मधु मतुंग दा कांग्रेस बाय इलेक्शन दा दुम का की नंग नक या स्कूल दा कइदा समय कराय दनो इलेक्शंस एंड इश्यूज से कनेक्ट तौ कनेक्शन से ले दम तौ वोट ला कांदा स्वाई की केनो से ताऊ में हंद केसु स्वाई सुम तौ गिब चला नतकने इश्यू को से लोइन कॉबो चला इलेक्शन लाक कांदा दा कमाय थबिनी अखोगी सौखटपा खुनाय अमददी इलेक्शन हाइबसी इश्यू द पुई अदुगा मागी पॉलिसी द सरकदबनी
मागी पार्टी दुगी पॉलिसी अदुगा मागी मिरेप की मागी थिंकिंग मागी वखललोन दुदा सटकदबनी ओके चाखोत्रि हैबनि सुम सुम नायगा होय चाखोत्ते हाइमक्ति नुवाइत्रे खरा वाटपा अदो चाखोत्पसि खरा फजना वालब जाने अदुनने अखोगी कनोसे अखोगी ngасai mayam spanbiriko electoral system se yam satheina अखोई सदी मणिपुर दी यम सानदि इंडिया दा गादी साना रंगोदा अखोई सादि यादा जाने अइना खुदम ओइना हारबदा लुपा करोड़ से अइ याखै मुक पायर पायरगदी अइसे नंबी निबा मफम लेरोइन खले अइ चीफ मिनिस्टर का थेंगना बंगमने खले money speaks a lot when election comes mane ad madu ai kano ni mikhal gi matam du da miyam da vote matam si da lupa lakh ani ni piraga mi leigada ba natti haiba wani da ahan bada ai si sagi sanitizer o mo oina miyam gi social work oina tawbudong na khonara kadam ne sang kadoi ne ba wa na tarak mayam da mateng pangchan ba ana yaw kan da sang le he kan tawi ba adagi di akhoi gi nupi ga si group semgat laga ngasai sen ga si thada bi dan lakh ahumari thada bi ga nupi manga taru ka si hingan na ba sum khona bi ba adagi di lei ta ba thau phang da ba naharo mayam jing ji thagi toro ka si khar pibi na khopi na hingjen na bagi matik mayai lei ba hayeng vote ta tawung ga da ga ka sang pi khopi tawra ga di sum aduna lupa crore ya khai thada ga sum matam sang na di sai ahumari khona ga da di chief minister bo tu bi ai phim lei ba means machine tai di ngasai akhoi gi keno se akhoi gi wakal lon se ngasai party na ma pur ga satre mikhal sida then adagi ngasai mirep oi gadori ba mi ma bu khong gadori ma bu yae hai ba kangu sing do adugi oijo oi thakra da khoi sat ga leire hai badi ngasai lalon ba mi lalon ba hai tari ko mi lalon ma mayam sing si ma khut khoi ta gi bai wane aduga masa gi issue sing do loi kaw bai wane ma masa mak si maiti ne kaw re lore order da ma masa si naga ne kaw re ine ba aduna ne ba tong re sing si adu phem de ne khoi ne lai si yam nuai ti hoi issue si ga kano si ga yeng ro di ngasai gi ai khoi gi miyam sina khoi gi kari ga issue da salam tar ga di hoi congress so du mangai bjp so ngai dum kaningai liti aduga mi da yeng ro su kaningai liti na khoi lobu ya hojik kare isi kaino miyam na pa ma si kanano se loi khange dum khange ba ado ngasai money power adagi di muscle power na ta ngak na ta bada ko ngasai magi oija oithak pam bagi es mana kar to kadi phani ha ma khoi gi mi oini ha pot ma adom sakre atopa issue amadana ngasai kano se mapan lamda bjp si yam wang na dum lei dum khangi mayam khoi vote mang da dum khangi narendra modi si halakani soida halakani se loina ma india pum da khange ba halakani ha party sta karu do mi da vote pi budi ka ba da mi da vote pi na pam da rei okay pam da rei da adugi kanom su lei ba aduna ngasai mikhal maya si da amrom da mu yeng se ba mikhal maya da karamba khoi organization na kep ki matang da khoi gi kanna campaign taw hi gen स्वाइतौदना बीजेपी सी कनोदा लोक सभा की इलेक्शन सिदा मैनिफेस्टो दा केपसना हनी निमे स्कीम नसना हनी से मै लाउथोए लाउथोका दा मदु सुमदी हाइबे रिएक्शन दि यारे असमाइना पुथोइबा पार्टीज दा वोट पिकुम जे कनाना हाइगे करम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना हाइगे हाइदि हारोगा कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स याउनिंग दि हाइनेबो मोगी पॉलिसी दो की मायोक दा लेपिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदो अदुना माना सलिबा लबी दो बोक्ता इदि लान ब्राइन खल्ले सिगुम्बा तमहमदि मोइन मियामु सिंगदबने मियामु लमजिंगमगदबने अदु लमजिंगबदु आई लेगिदब्राने खल्लेबा जस्ट खरा वाई खरा हाइबनदि या पोन्तेबा ए सुमाइ तोकना हाइ सिंगसि अखोइ यारोय अखोइ मियाम पुन्ना समिननि मियाम थोरो मोइ मायोक कैंपेन तगदबनि मोइ द फोर पीबे यारोय जे हाइदबनिना मयामगी वखलसिदा ओ यादा यारा बोइनिंगे केपसना बसु करिमता हाइदा बोइनिंगे मयामना लौना रेसे अदुननेबा खरना सदम सोशल मीडिया दम हाइनबा खोइ थेंगनि केप की मतंग दा ऑर्डर ना सिसुम इशू की मतंग दा कइबा बनगा तोरगा दि यारो दबनी गाइना हाइना रेसी पेन दबि खोलाउ लाउरई ने पोसिंग जे अदुना अखोइना मसिकी से हदकी वाफम सिना तेको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना ngасagi mana electoral politics da yauroi na mana lethokra kanda ngasagi ya adiga miyam bu asum lambi da singani na leiba moina asum lambi da su singbangam da pri da tharo ga thok to bose masidagi di pam da mayam da adum mikhal sa mai palak pane na di lowi okay tamu hem dan thambi che maro ne voter sing je kitang ke hai tare gyan khara war pa dona ai chakot ta boidure kham da kitang madu kitang kan ba male hore praja sing kari sing voter sing kai sing chawk su khang de tamu men ta ko maro na hujiki dbs se hujiki
एजेंडा से लुइद्रिङैदा मदु चखोतबय दो किबदा कितंग रिफाइन ओबा ai haijagide ai haijagide ai sakotaba haijagide Hoi. ai na haijagibadi ngasagi sakotpagi magi mong matause madu yoroktabadu ni haibani Okay, thank you. Thank you. people bu ai na sakote na haiba ngambagi वोटर सिंह people सिंह चखोते हाइबगी इतिक नचति हाइबनि नचते, नावै नचते, हाइजरि जाम नचते। सेरे का तबदबु नचते। इशू मसक खरा खंगबगी एरिया खरा खंगबो वापे एरिया दु फंगे हाइबनि ओजा लंचा द लाक्सबसे ब्रेक के मुतुंग लाक्सगे तबदबु तामो मेंटन थंबिरिबा हदकी करीगी कैंपेन इले सीएबी करीगी कैंपेन मतंग सिंचे मसुमाइना हापा अमिना मैनिफेस्टो कइदा यापा अमिना मसवाइ भोट पिगुम सि कायबा अचोब कैंपेन मो उगिदबा खरे लहोनिंगबय वार खरा इनिशिएटिव खरा लहोनिंगबगी एरिया am ले अदो अदि लाक्सगे तावल ओजा लंचा ब्रेक के मतुंग इम्पैक्ट न्यूज जेदा मणिपुर येंबिरियो पुनौगे फमदा थुर पुतु लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मी येंग तादुन लेबियो ब्रेक के मतुंग येंबिरियो पुनौगु अमुकन तारा नोक्सरी ओजा लंचा मरोइना होजिक तामो हेमंतन थंबिरखिबसे समय करा दोनों इलेक्शन मतम तुदा इलेक्शन की करीगी केप की करीगी मतंग से बीजेपी की क्लियर स्टैंड होना इनगने ना हाइरमिना मतो हाइदुदा मसी भोट थादगुमसी स्वाइ से अखोइना सगोटप लानगनी का हाइबगी कैंपेन में युदबगी वारी मा हौदोरकपा सिविल सोसाइटी की करीगी ऑर्गेनाइजेशन सिंह की रोल खरा लौबा युवट वाटपा युगिदबदुगी एरिया दुनी याबिनिंगब्रा एंड प्लस सिंगदसु मरोइना एनपीपी की क्लियर स्टैंड ओए नेशनल पीपल पार्टी की मदुदी सिटीजन अमेंडमेंट बिल से केगुम्बा हेक इनबु इलाबा मोइ तोकथोकनी का हाइबगी विड्रॉ की करीगी पोकनो हाय दु एनपीपी अदुम सिंगदसुम काबा ngamde yes npf spokesperson की दगे होइना खंगजबसी सिंगदसु केपसी इलेक्शन कैंपेन मतमदा अखोगी एंटी केप की कनोगी मतंग मोइ सिनै हाइबनी समसमना केप्स यागुमसी केप तौगुमसी केप जानिंगदे का हाइबगी क्लियर कट स्टेनमा इलेक्शन कैंपेन दा चंगली है मरोइना अइन खनबदा तसेंग इशू सिंगसे सिंगदसु अदुगा तपाक्तसु खरा खरा उबा वाटपा करिम कादना एनपीएफ सु तसेंग याम क्लियर स्टेन मोइदी केप्स की मतंग से यारोय गायना हाइबगी दसु थबक तौसु थबक ओइना कहते थबक ओइना उलक पाइते यानिंगदबगी पोतुदा कैंपेन चथगी वफम तंबिरकपा स्वाइदना इम्फालदना तसेंगबदी एपिसेंटर ने बाजार में यागसे तौना याम कन्दी कनगिबा अदुगा इलेक्शन ददी मदवाइदु योन थोक यादबा हाइते असागी पेनिट्रेट तौब ngamdaba phumdune civil society की रोल सिंग करी सिंग कैंपेन सिंग करी सिंग चथरंबगी इवोट वाटपगी मा हाइबी सी याबिनिंगब्रा रोल लोरंबजाला याबजाला नत्रगना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कोई लापना लेई के हाइबसु मतम करीगुम कादि चानरक्तबगुम म उब्रा कमाइन थमिनि तसेना इंडिया दा नटोके इंडिया की लेबा सिस्टम सिदा टू बी फ्रैंक याम सेंगना हाई तारगदी हंदक अखोई मदुगी याम डिटेल अमा कोई पिजगे हौजिक अखोगी मणिपुर पीपल्स अगेंस्ट सीएबी की कन्वेनर मैनपेक की कन्वेनर ओइबिरिबा तामो दिलीपकुमार हौजिक थंबिकीबा वाफम दुनी अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा तौरगा अनिमक अखोई कंडेम तौगी लोइनना मसी मियामना मसीगी मायोक्ता लेपकदबनी हाबे याम कनबा वाही अमा खखाइगी सीएबी सिगी मायोक्ता मसीबु सपोर्ट तौरि पुथोरि बसी लेपकदबनी हाबा हाइग्रे अदुगी मरक्ता अमुक्सु 27 फेब्रुवारी दगिना 18 मार्च फावबसे अखोई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट तरेता अखोई कन्वेनर न लुचिंगा कांदा मैनपेक की कन्वेनर तामो दिलीप न लुचिंगा कांदा अखोई मी 15 न साबा टीम अमा होल नॉर्थ ईस्ट चला कांदा अचौबा कैंपेन अमा तौकी अदुगा मदुगी कैंपेन दुगी फॉलो अप एक्शन ओइना अखोइना अप्रैल की टांग अमदगिना अहुम फावबसी सिटी कन्वेंशन दा नॉर्थ ईस्ट की डेलीगेट हुमफुगा मरी अदुगा अतोपा मणिपुर की डेलीगेट मैम थारगा मी चहुमुकना तिनबा अचौबा सिटी कन्वेंशन दा पांगथोकिबा नुमित निनी की ओइबा अदुगा मिफमदुना नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल हाइबसे सेमगी अमदी सेमगी बगल लोइना मदुना लौगिबा रेजोल्यूशन दा ख्वाइदगी चावबा रेजोल्यूशन अमा रिकमेंडेशन दा ख्वाइदगी चावबा रिकमेंडेशन दी करिगुम्बा सीएबी से नॉर्थ ईस्ट लाकपा तारगदी मदुगी मायोक्ता नॉर्थ ईस्ट की मियाम खुदिमकना मसीगे मायोक्ता लेपकनी हाइबा रिकमेंडेशन अमा लेखी मदुगी मखा तारकपदा अखोइना अखोई अप्रैल की टांग कनोदा अखोई कुंट्रादा 30 अप्रैल दा अखोई इकुई कुइदना हंदक्ता अखोई शिलोंग दा मुक सेकेंड शिलोंग कॉन्फ्रेंस फंग्रे नेहुदा अदु फंबबा मतुंगदा मदुदा अखोइना अमुक अखोईगी कनोदा रेजोल्यूशन दा हाइरिबा कनोसिगी मतुंगिना यामना थुना रिप्रेजेंटेशन अमा अखोई हंदकी विदिन फर्स्ट वीक ऑफ जून दा लाकदौरिबा मतमदुदा हंबीकी अदुना मतमदुगिदी अखोईगी कई हाइतारे टेक कनो ओइना केयर टेकर गवर्नमेंट ओइना लेबनिना पीरगुमसी हाइदना हौजिकसे रिप्रेजेंटेशन अमा सोइदना नॉर्थ ईस्ट ओइना पीरनी नॉर्थ ईस्ट की अमुक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मोइना हौजिक करिगुम्बा पुथोरकपा तारगदी हंदक्ति not spearheaded by single organization amna state ta tawbudu natte the whole region will be spearheaded by NEFIP
aduga state khudimaki chap manaba program ama throughout the region horokpa matam dadi madu miyamna nu khangani akoi tumina laikibra aduga ngasa habi kiba dumaina among the CSOs of the Northeast aduga among the CSOs of Manipur aikoigi marakta laiba question amadi kaino haiba matamda how far electoral politics ta aikoina yauba yaudabagi wafam si lakpa matamda some of the CSOs na hai say we become Indian by circumstance not by our aspirations not by our aikoina yadaga tawgibanate akoi historical circumstance karna laigibanina masigi political kanusida aikoina yaukshil lakanda akoi shamak se kayam yamna madura chakadge haibani aduna yamna luri badi India की election की system से partisan नहीं non partisan नते political party लेबा system से partisan election system कौरे अदो सिगी system से recall vote तो उधना कागरीबा MP नटका कागरीबा MLA से recall vote recall referendum हम लाउर कांडा आई की constituency तो कागरी में आई ने यानिंग दिए देना लोकथोपी right we don't have that right in अदुना pure democracy का सु ओइद्री India से अदुना अकोगी partisan ओइबा से BJP Congress की polarization ना तो regional party की polarization से तो ख्वादी के ना खंते निगाए ओरी बड़ी मियाम ना खंते बिगड़ा बड़ी not only about CAB different issues आम लाखपत तारगसु आई belong to रिबा आई ने नपचरु रिबा आई इसा हम नबगी रंगता पैसा पीरु रिबा आई इमुंग हिंगनबगी रंगता आई न मटिंग आई बु मटिंग पांगबी की मी दुदा आई incline to रगत चले political party की ideology de incline to रगत चलते अना आई की इसा सिमतंग हिंगौरगदी आई की इसा सिमतंग VDF ता चंगौरगदी IRB चंगौरगदी हाइदना vote maya da election IRB lawni haibal kumwa chi game plan ne ba adu everybody knows adu ki khudong chabadu lawraga laira ba miyam ki chakhau da sanara kanda ai koi ki miyam se partisan ki political system sina political party machet khaiba sina kai doge haib matam da laikai ama khullama se election lakpa matam da machet thugai मधुकी थुगाई की बसे शीबा मतम द बाउड चंगना द इमु यावरी बाउजी कई गिनो हाइबा मतम द political की partisan system दुना अदुना अकोइना हाइबडी नॉर्थ ईस्ट हौजी द बिग क्वेश्चन इज नेफिप ना हौजी अकोइना कन्न पुखलै वफम दे कयाम याम द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम से नॉर्थ ईस्ट की हिंगीबा indigenous people का चानरी बगे whether it will solve the problem and grievances faced by the indigenous people machine ngamgadoribra Indian ki political system jin ngamgadoribra nataga indigenized political system amada non partisan attitude to lekai na akoi hana akoi gi piba myam punchil laga niol myam punchil laga akoi gi mi khalam makanda che yam sambe example da village republic ki naga gi lamsing da toriba arunachal da toriba khasi da toriba khasi gi darbar da toriba sumaina akoi gi su khula ko lubla ko leiden lermi ba sumaina akoi madu gi indigenized system dra la aga di corrupted oiba handarani akoi instead of election we want selection like I do quite it for me, Makuam select or Hapagadi, then indirect or kind of non partisan system, the Kalapatagadi, Madu Lapa Yagadra Yarodra had an Tamona said to me, electoral reformation and how you can like say, must notice the one at must throughout India the challenging Maramdi. How you like Modis Indiana, quite a live activity, Modis Indiana, India ging as I high say, India's soul lost to dark politics, India multi party system say forever. Uniparty system dona hojik se merge tok chlai ne ba maram di Hindu extremism na state power passion graba natruga any religious extremism na state power pai gi bataraga di 1938 amuhana halak pagi figam ne ba Europe ki aduna la i poti am kingai oi poti akoina asa habi ki bedo miyam da akoina tawki ba action singa do chumi akoina closed door meeting tawki ba city convention da akoi ngakta tamo 30 to 200 togiba ago Shillong da 90 delegates na togiba dina miyam na madugi paw khara phangba natana yawgi dabagi miyangi mass kano tawduna togi dabagi pot lai another defect is media na phawba da matam du da yamna fajana akoi coverage tobigi de media na ISTV da natraga impact TV da morau binu karigumba makhal gi laiba nagadagi Nagaland gi laiba JCPI gi manung de Naga Tribes Council aduga kanogi Central Naga Tribes Council aduga Nagaland gi atopa mi myamama aduga kanodagi akogi Mizoram dagi Mizogi akogi Lai Students Union aduga mayam du punjil laiba Mizo Students Union aduga Khasi gi laiba Komso Confederation of Meghalaya Social Organizations 24 CSOs na sarini Tripura gi lai se MACAB King of Tripura ne lead torambani movement against CAB sisu 20 CSOs heli City convention pangtu kiba thoram do Nordic karigi representative yam yam successfully to ai makti madu live to tawjagi ai madu aduga hojiki yam sena aduga yam sena AITF ki
Arunachal gi Arunachal Indigenous Tribes Forum na singba mayam to gi nati akoina haijabdi matam du da focus se aikoi gi CAB gi lai ba focus se aikoi gi CAB gi tingkhalai ba campaign to khalai ba aham da Manipur khakta gi lairam ba gi north east gi level ba ka khalak dana regional level amada common platform ama tholak pa se amne historic oibe event se okay matam du da newspaper da akoi myam gi coverage khar tawba adu tawba natana election gi news marak tu di aikoi gi pot to sideline tawba dona yamna kanu tawna Maroina Citizenship Amendment Bill gi matang si kan BJP ne inkalakpa adu issue sing cheta cheta sing na miyam gi voter ki mangda kayam changhan da bai wapam jina masi achobo question mangol nan thamjara su CAB na maram orakanda notice ki karigi leriba NGO sing civil society organization punjan na bagi tanjam di sam nara kanda pigre punjan bagi hanam ta punjan gi debani jik punjan labani na atop top sing kari sing in case Citizenship Amendment Bill amun la su amun thengna bagi area tangkak tuni sam nara kanda tamo de maroina kamai thami election se maroina sum haina bale halaman sing haibada yausang ase chawra ku mai ni yausang manga gu pul kanda election am sabi wari duni election gi website da dum han issue sing kari sing kaw kiba natragana jai tamu men thambiba civil society organization kari singi role khara like akhoi sumaina chi vote chi manifesto yawrimina bo thada gumsi ka haibagi gyan tamina bagi area du yu ki dabagi area am su pamdi panbiri soi area singi tamu kamai thambi natragana modi sarkar na Narendra Modi gi sarkar na maroina masi caps na maram orakanda north east people ki kaisu interest so loi ka haibadu da tasing thajara ga chakki bidala tamu kamai thambi akot bagi tu madi suna natre okay haibadi Modi na thaja hanbada miyam se pangda gi basuna nate aduga aina ngasai gi Hemanta Kumar gi wafundra aina thamning badi sinida aikoi gi lairiba Indian system che so long India da lairi gai di akoi tangai phadana India na amo ene ek to bugi wani taseng na hairaga di akoi na launing ba voice to gi hairu bataraga di Indian system sigi Indian administration se totally unsatisfied ni akoi India macha amani haiba se akoi haining darba mina majority oiri bane ba Manipur da leise aduna bo achauba sigi ihau lairi bane dana sigi ihau lairi ba sai da Indian system sigi manung da so long lairi gai di akoi tamna sum in bagi wani thangai sena madada participate tawra kan da akoi na fana kana CSO gi mai dagi sigi electoral system bu oiro reformation bu oiro or any administration bu oiro any makhoi gi oiba administrative system jira koina fana kana lawar su kaidong su madu ai khoi gi system sigi manung de khoi mai pa oi hebisene ba aduna tungan ba Manipur gi oiba aduga Manipur nationalism sagachari ba kambu sing maru oina ai khoi CSO sing gi oiba role se masi miyam na budi ai khoi si marak tu de injal lakanda totna faningam ba yai ko exam maya da question importance pi ba si masi kanangmo singna satra du faning mading piram basu yai madu loge na traga lo roi have si satra du gi makha poli mana coaching center du na pi ba or magi guide oja du na pi ba college du na pi ba school du na pi ba sina tongan bam ni different opinion laksa sanu kai su kai de khoi blame tau de du tau da di hai ri ba system si gi manung da tauri ba rotten system se masi da khoi madu da interfere tau ne yawning gi da bane ba aduna maram oira kanda ai khoi gi ba wakhal da di huji gi hai ri ba election sei si da thangai sengna khoi candidate amo ina nadragana aseng bo voter amo ina nadragana election system se masi bribe tau roi da bani masi ragging tau roi da bani and free and fair ohen gadam ne hai ba se masi phau da miyam na loina lauri ba khoi nom to objection tau khite aduga miyam gi apam ba di khangbiu aduga loina na ai khoi na tau gada ba thabak di sini hai ba se khoi yam clear ka thamgi sini da ada hai ri ba miyam na khoi bu singzal la kan da election du da to laga yahunning ba du di ko o ma du khoi bu nungsi bi da gi ni khoi gi leadership ta ngasai khare hen participate to honing bagi aduga full confidence tu khar makai lei bagi ai khoi da silak pa du da takbi raga di khoi chan chen gi hai da ngai bani du hai bi rak ta bagi ni hai ba do madu amaram da ma khoi gi spirit khoi miyam gi oiba ai khoi gi leibiri ba miyam gi kano du di khoi condemn tok jati aduga tawba di ai madu da participate tawrura kanda ai khoi su madu da rotten system du da totna mangi gadab do madu hujiki lairiba system si di kai dong de su ngamoy na khanba aduna maram oira kan nga sai gi hariba ai khoi gi state khoi na utki na haiba du di election nga ya si da khoi na press conference tawdana kai dawdana maya mama khoi gi oiba state di sini we still against the CAB si adum khoi lepi adigi any sort of Manipur gi indigenous people singi interest sopa kanuguma agenda makhalam ta khoi yabang moi masi mayong na gadam ni haibani adugi mathakda nga sai khoi lanchana pan giba akhoi na whole north east tour chali se khoi lona satbanate akhoi tangkun ga 3 February sidagina north east ki state puna maksi gi CSO leader sing je loino unara kana khoi gi yam achong war amagi damakta khoi gi masi gi preparation ne ba madu preparation tawru re hada khoi lona to kunate halaka na khoi press conference tawri detail madu gi report phongdoi adugo loina na
हाइरिबा 1 एप्रिल लगिना 3 फाउदा तौरिबा सिटी कन्वेंशन दे तौरिजो अखोय आगा सर इसा यावबिदुनी को लाइव ओइन कवरेज तौबिदुनी अदु लाइब म्यूसिंगदो अखोयना ngasi उनबा याद्रिबा से कनोगी नागालैंड की पीपल मयाम अमा लाइरिबा लुक मयाम दुगी लीडर सिंगदु उनदना खोनदना तौरिबा मयाम सिंगदुन ताकपदि कनोदा नॉट ओनली मणिपुर पीपल खतन थेंगगदो वनते मसी होल नॉर्थ ईस्ट की मियाम जिना हौरकपदगी मपुंग ओइन सेबिगी मायोक्ता हौरिबनी हाबसे मसी उन्ननबा अखोय स्टिल तुमिन लेते हाबनेबा अदुदा मयामना पाममगदबसी ममांगिदा सेबिगी मायोक्ता चंगसिंग बदमाइन तौदना अखोयगी कैथेंदा इमा कैथेंदा अचौबो मुबम सागलकान हेदा दोंग दांग हेदा फुगाइनरगा यांगाइनरगा तौबदो पाममबसु याइको अदुबु मफम मतंग मतुंगिना मदुगी टाइमिंगसी ओइखिदबराइना खल्ली अदुगा करिगुम मियाम मरक्तगी ngasi लाउबिरिबो खोंबिरिबो हाइबिरिबो सुमाइन तोना मियाम मरक्तगी नोइ लीडर यावरोइ तो अखोइदि एजिटेशन चंगजंगनेना लाम तारबा अखोइसु तुंग इनगनेबा मदमदुदा अदुदा अखोइना थिंगिबसु लेइति कनागुमना तौरकनोइना अखोइना खामगिबसु लेइति तौबददि अखोइगे असेंगबदुदि हाइरेना अखोइ सीबीगी बायोक्ता स्टिल अखोइ फाइट तौगनी अखोइ लेपी हाइना हाइबसी हुजिगी लेरिबा कनोगी मेमेदा इलेक्शन मयादुदा अखोइना वालहौबा हाइबसे इलेक्शन कैंपेन तौबो यावदे हाइदना साउबिगेरदि खंद्रेको इलेक्शन आइदर पार्टी अमगी खंदे इलेक्शन कैंपेन तौबो यावबिदेना हाइरगदि खंद्रे अदुगा वी नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कैंपेन दा कांग्रेस की खंदे बीजेपी खंदे सीपीआई कन करिगुम अमतदा अखोइ अमता समनगी देबनि समन हाइबा कैंपेन अमखक्ति मणिपुर की कंटेक्स्ट लाक्तारगसु हौजी सिटी कन्वेंशन दा तौगिबा मतमदा अखोइना हौजिक ngasai अखोइ कनोना तापीबदा सरना तापीबदा वैली की हैबसे वैली नते हौजिक अखोइ की मैन्युफैक्चर जो कुकी इनपी यावरिबनी सिटी कन्वेंशन दा तौरिबा सिदा यूनाइटेड नागा काउंसिल की मी यावरिबनी अखोइना लौगिबा डिसीजन से इज नॉट ओनली फॉर वन हान लाइबा मूवमेंट दा लेरंबा वैली खक्तंग की सेंट्रिक ओइबा पोट नत्रे हौजी मणिपुर एज ए होल नॉर्थ ईस्ट एज ए होल लाबनीना हौजी येंगनबा तारे मोइसु सीएबी से पुथोकनी हाइरे अखोइसु सीएबी की मायोक्ता लेपकनी हाइरे सीएबी की मायोक्ता नते अखोइदि सुमाइना हाइग्रे शिलोंगदा इफ करिगुमा सीएबी से पुथोरक तारगदी the indigenous people of North East Sina they have the right to determine their own future अखोइगी तुंगलम चक्से अखोइना लेपचबा तामा स्टेन अमा लेखरबनेबा मसी खंबिरकांदा बीजेपी दा हौजी अखोइ रिप्रेजेंटेशन थारनी करिगुमा मसीदा थाजबिदबा तारगदी हौजिक नॉर्थ ईस्ट लाइबा चेंजेस मैम डायनामिक्स मैम से अंडर एस्टिमेट तौरकांदा सुबनतगी हिंदू हाइबा रिलीजियस नते अखोइना उजबददी हिंदू इज अ पॉपुलेशन हिंदी हार्टलैंड की पॉपुलेशन दा बेस तौरकांदा मोइने हिंदू हाइदना रिलीजन ओइना उहनबरगनी अदुगा अखोइ लमदा लैदिबा अखोइसु रिलीजियस सेंटिमेंटना अखोइ हिंदू ओरुबदिना सम ऑफ द मेजॉरिटी पीपल दा लैदिबा मेटेशन अखोइगी ने खलमबदी याय बट द टैक्टिस इज मदुगी खुदोंग चाबा लौरगा हिंदू हाइबा पॉपुलेशन सिदी हिंदू हाइबा टार्म सिदी पॉपुलेशन नि mainland India की इंडी हार्टलैंड लेबदुनी अदुन लेदिबा पॉपुलेशन सिगी मोगी पॉलिटिकल एडवांटेज दम लौनबा अखोइबो हंजन हंजन सिजिनबनी अखोइबो टुपी उपसलकांदा अखोइबो माइकुम उपसलकांदा हंजन हंजन फिरान खरा पाहलगा सिजिनबनी सो वी शुड बी अवेयर ऑफ अदुना तामोना ngasa हाबिया अखोइना हाइजिकिबतो अखोइगी कन्वेंशन दु द करिगुंबा अखोइना क्लोज डोर द तौरमदना मियाम द लोइनमक ताहलंबा तारगदी होय मदु अखोइना कीगिबदी if certain contradiction tholok taragadi madu phajroi hadina tawgibani now we are ready akoi hojiti north east ki oina yam thuna emergency meeting ama hojik silong da tawna ba amuksu sem sare oireba phibam sina punjanna bagi amtang sablen ta hoi ngasai gi 1st april gi 3rd april bhau da kano city convention tawriba conference hai masi gi north east people conference hai masi gam engi mai gi da gi dine even chief minister masamang ne election mamang da conference tawi kanu oida yam kan pressure piba kan haeba akhoi di already decide tawgrabani masi tawum thoi hedan tawrineba aduna मखोई की गवर्नमेंट की साइड की पार्टी की साइड की हाइबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मरी लेना अमसुंग हाइबा एजिटेशन से मरी लेना नॉर्थ ईस्ट पीपल कॉन्फ्रेंस है यारगदी इलेक्शन ममान के तौगनो हाइबसे मखोई की अकन प्रेशर ने अदु बखोई मदु मयाम दे लोइन डिनाइ तौरगा हाइना पांगथोखरी ने पांगथोखिबदुग लोइना अखोई की अनदर वार अमगी दमक अखोई प्रिपरेशन से मदुदगी याम फजबा कनो हौग्रे न लौबनेबा अदुगा हुजिगी हाइजनी तसेंना हाइरगदी हाइबा सिस्टम की मखा सिदा कोई सोलोंग इंडियन ओइरी भावगी दी कोई थेंगबम थोको थेंगगनी अदुगु मदुई मनुंग द तोलगा माइ पाक तबना मनी थेंगबगी दी थेंगगी ने बनी सम दारे कांदा तामोमता तमचे लोशल लाबिना तामोगी मरुइना राउंड से मिनिट मंगा गुमति फन लोक थोक पिरो से हाइजे नि तो वो हुजिकी कैंपेन से
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯁꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯎꯅꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯐꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯥꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯀꯥꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯐꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ election boycott ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯅ ꯈꯟꯅꯩꯕ Okay. ꯃꯁꯤꯒꯤ total election boycott ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ cooperation ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯒꯦꯁꯦ ꯈꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯄꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ JCILPS ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CSO ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯈꯜꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯐꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯄꯤꯜꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯥ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯆꯤꯊꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯩꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯅ inner fangisi shubnatagi 2,61,000 khakta kanoni 34% ne 34% khakta ne remaining 4 lakhs 92,000 that means around 5 lakhs the voters in yadri eba that means majority of the people na the CAB yadde haven eba na ai karam thajage mara CAB gi matang da referendum natte okay aduna 34% na khoi vote ka khiba natra ka khida ba natte nagagi area da nagagi report amalai adaki kuki gi area da kuki gi report amalai aduga CAB da moina man da pusalamba yai masa masa pusalamba yai manipur da so dum khar kangu khar da dum pusalak pa yawi kanon da congress na su CAB mayok da dum vote khomi then BJP na so dum ngasai asylum logi matang da khome ba adu laiba potu di ngasagi aigi oiba mi केंद्र दा लाका दा असेंबली कंस्टिट्यूशन दा लाका दा चीफ मिनिस्टर केंद्र दा बो लिसिंग कुनिंग मथक दा बीजेपी ने फंगे से कमाई फंगी नो कमाई फंगे नो से आइगी मी है दुने बो आइगी चीफ मिनिस्टर ओय अखोय केंद्र दा मान ख्वाइदगी फै मा लेरग दे अखोय ख्वाइ चाउकने है दुने बो लाई याम समबडी इशू दे चते इशू दा सकी दे इशू दा सकी दे अदो अखोयना मसिगी से तो ओसे बो क्लोज हो मतों तारक पदी अखोय से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग लोबर रोल सिदा इशू दा बेस तो चलकांदा अखोय कनु पुछल जाय बो अदु गमनो होना जाय बे वाने याम समना है बदने से नेशनल हाईवे ब्लॉकेट तौरकों तमना से मोर देन 65 डेज है ना ब्लॉकेट तौरकों तमना मियाम के पाम बदी कहीं नोइदा NSN आयमना लंबी दे थिंग कांदा ब्लॉकेट तौरकांदा और UNC ना नत्रगने NSM ना लंबी जी थिंग म मतमदा NSN आयमना गार्ड तौरकांदा मोइजे लंबी सी चलहंदे कनाम से चलहंदे बा अदगी नमदना फोर्स एक्सटॉर्शन तौबा अदुगी मतमदा अखोय नारोन जिंग कैदौरीगे अखोय की पार्टी कैदौरीगे ना मियाम ना हंगेबा अदि मतमदुदा हाइरिबा मनुंगदा लेबा पार्टी ने थोरागा नोंगै पारगा खाय हंदुने मियाम पामनरीदी पामी हाइदनसु तौगिब्राइबा तौगिदेना हाइदि माई मागी पार्टी की माई मागी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी तोंगाना ले अखोय खोय की तोंगान बे स्ट्रेटजी लेजै अदुना अखोयने सरु याबा पार्टिसिपेट तौबा याबा अखोय सु लिमिटेशन लेबा अदुना मरमना अखोय की ओइबा एडवाइजर सिंग अखोय की ओइबा हलम सिंग हाइ तारे को हौजी हम सेना मरक थचरगा खितंग लुरमनिना नेफिप की लेवल द नॉर्थ ईस्ट की लेवल द लागता गदी इट्स एंड एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन डायनामिक्स
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯗꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BJPꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ CABC ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ 6ꯅꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯁꯤꯅꯤ 5th ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯂꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯆ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯁꯥꯝ ꯗꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯪꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯇꯦꯛ ꯑꯦ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯦꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯤꯁꯦ JCPI of Nagaland cannot take a decision alone. Assamna mathanda lawba yaroiba hoji north east ko ina regional consensus sama lakadoreba so aduni yamna aikoina positive oiba step am miyam da tamjaningi di hojikti movement se tawrakpa matamda Manipur Kanod na Tripura na tawraroi north east as a whole one program one plan one strategy da koi lakpanina okay hojik aduni aikoina tamjaningi yam pai so the team notice wish you all the best haiba tabani mane yaw zaki chaksalaiba chumba maram chaba singda thengna piu chu pukat piu meyam bulit to pi haiba area duni Oja Lancha aduga tamo Hemanta aduga tamo Dilipkumar ngasi impact news tu lakpiba aduga ngasi Agenda Manipur se mapung phan bibagi tamok telo sela puti kai committee ba guest oh mapu amuk kan thagat ngasi ki damak ta impact news Agenda Manipur ma tang silo sanjana ba tanjaya role do blandam se thokliba thokdo wa thok kya gi mari chum report ki damak impact news miyeng ta dun lebi